bakuqisha waqala imali yamanikho bakuqisha akuthembisile bathi batokunika kodwa ayifikanga uthe nje nasawuphuma wathi wena nakuphela ngodila thethelele Nkosi yami uthi Jesu bathethelele babe abakwathi lebakwendayo singibonga ke sitele bantwana kunembala emfati lomdubile wena ngoba mithi sewakho ena hayi ukuthi usukelele basuke bonke bahlangana labahlangana khona bamithisana nedumo belo yasowupheshile akende lutho somzonda ngendlela esimanga kodwa onke malanga sigaqe amabhayibheli Lord, you are worthy to be praised. Kodwa lo mbane bandlula bandlula lapha umbita ngentsha umbita ngesiphuphu umbita ngesihlupheki labanye size sibaqalekise sithi ngeke ukuthola ukuthula ngenxa yalo haleluya asambe siyothethelela bazalwane Jesu sifundisa inkonzo yokuthethelela akunenzaba buhlungu lebakuvise bona akunenzaba ukuthi bakuthathele indvodza lebe sowubuke konke akunenzaba ukuthi bakuthathele ikhaya lelibona thele tanda takho akunenzaba kodwa thethelela ukuze ukuthola lokusha yathethelelwa bazalwane asibambe emagqubu thina singe bazalwane asiwabambe emagqubu ngisho kuyiqala emndenini Nkosi yami oh haleluya sila bazalwane kule bantu lesingabakhulumisa emakhaya kithi kule bantu lesingabakhulumisa emisebenzini kulabo makhelwane lesithi basiqoshise emisebenzini bekufanele vele uqoshwe ukuze uNkulunkulu akunike better job ukanje solo sewuyasebenza mara solo uyamzonda loya ene sewuhola better salary kunala mqoshise khona wayukamqoleli ngoba bekuyinjongo yokuthi akhiphe ukuze uthole a better one oh hallelujah ngivamisile kulabanye sometimes naqoqa nabo ngendaba emshado umuntu aze uyathi atihwaya funa loya yekela sishwapha sihambe ukuze kungene umkhwenyana haleluya ngoba info ine yakho uthi lo mnela futhi ngcono if you love something let it go uma seyidawuhamba ihambe iyawujika ibuye kuwe doesn't matter how long it will take kodwa la yakho iyobuya kuwe yaqolelwa bazalwane uthi Jesu bathethelele babe abakwathi labakwenthabo nayilele sengichaza kakhulu ithi bahlephulelana ngengubo yaJesu bahlephulelana ngayo bendinkatha number 1 Jesu ngwele number 2 impahla yakhe igwele kuthi impahla yakhe yaphilisa kuta lo mfati lo wagula 12 years akazama afune kubekwa tandla phezu kwakhe kodwa wathi nangabana nthuve oh hallelujah athethelele Nkosi angathi bangakuloba zondile angathi bangakulothi ngeke uze uye ngisho nasefeni kwabo angathi bangakuloba ngene emakhaya abo kodwa namhlanje forgive them oh hallelujah uthi Jesu asithethelele ukuthethelela emva kokuthethelela bazalwane wena kuna something lekhona ngoba uma unema-grudges nemuntu lo muntu lo unema-grudge naye akanankinga nawe lento ihlupha wena ngoba uyangaqhamuka lo muntu yabona njengoba kumela nangabe kunesitha lengalokukhulumisi nasingangena la ngibambe imayiki ngingaqala lichorus ngibeke imayiki ngihlale phasi ungashaya ivesi usho umhlabeleli ngoba sengingenele sitha inkinga ayisingaye ingami yilona ibalako nothi yena impilo yaqhubeka kodwa yamile uthi noma sawuqhamuka nomuntu longakhulumisa naye uzubamba ifoni uthi hallo ungenalutho lethi ngoba ufuna adlule siyamakholwa bazalwane ake sifunze inkonzo yokuqolela Jesu uthi asithethelelane akunenzaba ukuthi kwendekeni akunenzaba ukuthi kwayangani akuthinti izathu kodwa lokusalako bathethelele asembe siyothethelela sithethelelana ngisho ekhathe ebandleni sinyathelana ekhathe ebandleni siba uqobo lwaNkulunkulu siyakuthi kunalo shumayela ngcono akukho lo uthi umhlabeleli nahamba ngoqobo onikwe lona haleluya asembe siyothethelelana bazalwane inkosi emusa nginibusise bamshaya benza bonke bahlekisa ngaye
wazi abakwenzayo. Sishaya isandla sethu kakhulu. We welcome bakeni bawana senza ngaphambili atosishela ukuthi Jesu asesiphambanweni wavula umlomo for the second time wakhipha izwi lelithi lelosi. Jesus. My God. Hallelujah. Hallelujah. Thola Jesu esiphambanweni. Hallelujah. Thola Jesu esiphambanweni ukhuluma livi lesi-2. Lelitholakala lapha kuLuka 23 livesi 43. Hallelujah. Jesu wathi kuso ngiqinisile namuhla ngiyakuba nawe eparadise. Hallelujah. Sithola Jesu uma uqhamuka nayo lenzaba lapha eTulu. Jesu sekabethelwe esiphambanweni uphethelwe kanye netilelesi letimbili eceleni kwakhe. Hallelujah. Nakabethelwe Jesu naletilelesi sithi lesinye silelesi hawu kanti wena awusiyena yini uNkulunkulu ngabe uyasikhulula bese nathi uyasikhulula. Hallelujah. Kodwa Jesu wathula akazange amphendule. Hallelujah. Ekubeni Jesu aphendule waphendula lesinye silelesi leseceleni kwakhe sathi kulolo munye simphendula kulamavila kawoyisa Jesu sithi mina nawe sitoni. Jesu tholakala nje ubethelwe lapha esiphambanweni kungoba ufela tono tethu tami mina nawe mara wena nyalo uthi kuye akatikhulula kasenkulunkulu na. Hallelujah. uJesu solo ubinzile tiyaphendulana letilelesi uthi wena awusiyena yini awunawe amandla ngoba nakambuka lapha ubuke ukuthi Jesu tatilwela kanti Jesu ute kutofeza inkonzo yaNkulunkulu uthi yena abethelwe esiphambanweni kuze mina nawe sithathelelwe tono. Hallelujah. Lesilelesi lesimphendulile ukuthi sinesitholakala sila ngoba vele kufanele siboshwe. Hallelujah. Siyabona ukuthi tono tami lengitendile emhlabeni namuhla akusekho lelinye ilanga akungcono ngithi Jesu ngise ungikhumbule embusweni wakho. Hallelujah. Uletha lamavi kuJesu ukuthi Jesu ngicela ungikhumbule embusweni wakho. Jesu akangabati Jesu uthi namuhla. Jesu uthi namuhla ngizoba nawe eparadise. Hallelujah. Jesu uthi namuhla ngizoba nawe eparadise. Jesu uletha lamavi namuhla nendeka ukuthi ukhona uhleti lapho dono losotendile setingetulu nawe setize tiyaqaka uthi Jesu namhla uzoba nawe eparadise. Uphela nje ulislive lakhe uma sivuma yena uthembekile ngoba angeke Jesu akuthethelele wena ungakedi kuye. Ithi lenye ingoma ngaze ngakhala enkosini ngathi kuyoze kube nini ngoba lento naseyiqaka bazalwane ungaphakami kude lo munye lokuphakamela kumele wena uphakame uthi Jesu mina tamsethi kodwa uthi noma ngabe tibovu kangakanani kuye Jesu uyathethelela. Hallelujah. Ngoba keneka ukuthi uhledi lapho letono takho uthi hayi letaka ngathi setindingi kakhulu angiboni ukuthi Jesu uyanithethelela. Uthi Jesu namuhla ngalesi sikhathi namuhla ikusasa lesikhathi sekatawuvuka akasho njalo kodwa uthi namuhla kuphela wena kwamele ushe Jesu namine akukho lomunye lo yakuthethelela ngaphandle kwakhe. Uthi lamuhla ngizoba nawe uwe lokumele uthathe decision. Angeke wathathelwa ngumama wakho, angeke wathathelwa ngubaba wakho, angeke wathathelwa ngumfundisi wakho. Kwamele wena utinqumele wena uthi mina sengiziniwe mina sengikhathele. Jesu uthi namuhla ngizoba nawe eparadise. Kuphela wena uma utivuma kuye uthembekile uyathethelela akabheki
ukuthi ngabe ndingakanani uqale usasemncane ukwenda lokho ukwenda sekuze kufike lesikhathi somzala sowugugile nje sakakubuki konke lokho uthi namuhla ndoba nawe uma wena nje uphakama uthi ngakhala enkosini ngathi Nkosi kuyoze kube nini. Haleluya, haleluya. Uthi namuhla ngidoba nawe eparadise lami akabuki ukuthi ngakusasa lesikhathi sekayawuvuka utawuvuka nale ntono takhathi thethelele kodwa ngalesikhathi akanake maqeba akanaki ukuthi ushajwe ngakanani kodwa ubheke wena ukuthi wena uyavuma na uyadiletha kuye uthi Jesu ucela umthethelele uthi namuhla udoba nawe eparadise. My God. Amithi wena uNkulunkulu kade awusuye yini ngehlise wehlise nathi hayi wena phela mina nawe sonini nomuntu akanaka silange nxa ephambi kotheni yeJesu asumphumpu embusweni wakho lendoda yaba ne-revelation uthi noma bethelwa kanje namhlanje kodwa wona umbuso unawo and lo mbuso wakhe ngifuna ukuphunjulwa kunesimo letinkulu la ufuna laba lebatawufuna tindlebe tikamoya babambelelo ngetandla letimbili. Sishaya isandla kakhulu asete ngaphambili uma mfundisi kwena atashela livile sakhe uJesu nakhulumile. Jesus. Bazalwane John 19. Ngivumlilo letha. Ngivumlilo bazalwane. Nathi uNkulunkulu Jesu ufuna bomakhe. Ngasutshela mawakhe ngoba ufuna bomakhe. Cela lithole ngifundisele egameni lika Jesu. John 19 verse 26. Jesus. Mointhwe. Uyasabe. Jesus. Thank you Lord. Jesus siyabonga mointhwe. Khona lithonile bazalwane. Jesu wabona unina nemfundzi labekamthanda. Lebekhona lapho. Ngakho wasithi kunina. Make nanso indvodzana yakho. Jesus. Wathi kulomfundzi buka la. Nango unyoko. Ngiyabonga sis. Bazalwane. Jesus. Kunento Jesu layilatsile bafati. Jesu wathi kahle. Kuthi uqhamuke ngamfati. Uthi bakaphela mawakhe. Ubona sisi kulomake. Ubona tiyabhethi. Uyakhala umfati. Ukhalela umntanakhe. Bazalwane. Kuthi ngabomake. Yabona tiyabhethi. Bongela
angamshili baganga bakushili batawufunze maphutse nakho cele Nkosi kunabanye nabagqobile sambana utothi madivuka sambe sikusiye mawusekhethe ukhala ulila sibe sihlekisa ngesimo sakho sithi bangathi powerful baduwile bakamfundzi uyena Oh my God! It's Ramanda! The Bible says, Jeremiah, wabafuna mama, abasopana, neinyembezi, wababekazi, inyembezi zabo, zibalulekile kuNkulunkulu. Phela na Jesu abefeza izwi attitude singabantu omunye bomunye. Hey man, uyashisa la ngathi mkhulume ngedwa nje mina ngathi kahle mina ngiyafutha la samani nemakawosi. Ivumeleni bazalwane sishaya isandla a man of God our own uPastor Mthala asesa phambili and minister isinesine. Can I just wave our hands in the presence of the Lord? Matthew chapter number 26, 27. Yes. Matthew chapter 27, verse 46. Mabingana le bazalwane tsa mabingana ngika Jesu. Hallelujah. Lord mfunzela Matthew chapter 27 verse number 46. Wathi ngensimbi yesithathu entambama Jesu wakhala kakhulu wathi Eli Eli lami lama sabakathani. Lokusho ukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani. Ungishiyele. Wathi ngensimbi yesithathu entambama Jesu wakhala kakhulu wathi Eli Eli lama sabakathani. Lokusho ukuthi Nkulunkulu wami ungishiyeleni. Eli Eli lama sabakathani. Jesus. My God. Lokusho ukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani. Inceku ekseni ithinze indzaba ya Adam na Eva. LeBhayibheli lithi kwakuyijwayelo ukuthi uNkulunkulu bekehle emsimini. Jesus. Afike evakashela umuntu mfundisi white. Baqoqisane kube na conversation. Phakathi komuntu noNkulunkulu. But on this day LeBhayibheli lithi after sebonile. Sebadle sithelo. The Bible says wasuka inkazimulo. Lebekade ikubo. Yabehlukanisa noNkulunkulu. Uma ufunza kahle iBhayibheli lithi ngalelo suku ntambama. Wehla uNkulunkulu wavakala hamba emsimini. Ufuna ngive kahle bazana before kufika la. Lithi uNkulunkulu babese bayaqasha bo-Adam na Eva. LeBhayibheli lithi wamita uNkulunkulu ku-Adam. Wathi Adam nikuphi na? Lithi uNkulunkulu wamphendula Adam avakala abhakile ngokwezihlahla. Wathi babe ngive lifu lakho.
ngabese ngiyaqasha Masha. ngiqashisa ukuthi ngiduna Yeah. uthi uNkulunkulu who told you ukuthi ungiduna ngibani okutshela ukuthi uhambase ngive kahle bazalwane uNkulunkulu uyafika mihla nemanani esimini uhlala no-Adam no-Eva bayaqoqa ukuba mnanzi kodwa on this day uNkulunkulu uyafika akabatholi la ngabashiye khona sanibonani bazalwane uNkulunkulu uyafika akabatholi kule position la ngabashiye kuyo because wasekathi kunesono lesibahlukanisa noNkulunkulu uthi Roma chapter number 3 verse 23 ngokuba bonke bonile basilalelwa inkazimulo kaNkulunkulu la sifundza khona manje lithi iBhayibheli on the 12th hour ilanga lafipha kwaba mnyama ve Jesus. ngive kahle bazalwane lithi iBhayibheli kwaba mnyama ve for 3 hours on the 3rd hour lithi livla uNkulunkulu bamuva sekamemeda kumnyama kunjalo wamkhanza sekamemeda athi Eloi Eloi lama sabachthani umshina uyashadwa Jesu akamemeza uNkulunkulu uyathukwa akammemeza uNkulunkulu uyahudulwa akammemeza uyamethelwa akammemeza but nanza naselanga selifiphe sekuhlwile nini wavakala sekammemeza umemetheswa yini manje kuthi lentono ntomlawe setembathwe nguye manje uNkulunkulu uyandetha umfana hamba nesono into lehlukanisa umuntu noNkulunkulu isono lithi iBhayibheli wayenanaso nalesincane sona kodwa wafunyana ayisono ukuze kuthi le tamnawe tono wakhetha ukushiya ubungcwele bakhe wakhetha kushiya ubukhosi wakhetha kudela uNkulunkulu nakade bukuye waba esimeni semuntu ukuze kuthi ngevele sayipheli lenivama ayive naye wakhetha thatha tono tethu ukuze kuthi asaqhelelane noNkulunkulu manje la sifunza khona simthola uyamemeda uthi baba ungishiyelani my God. baba ungishiyelani Hallelujah. funa kuthini kuwenza mba Jesus. lokhu kwendelwa ukuthi mina nawe singaphindzi siswele ipresence kaNkulunkulu nimesikhona bakamini kwendelwa ukuthi mina nawe singayisweli ipresence kaNkulunkulu ngoba lethethu tono bese tibuye My God. manje thina sesihlanjulile My God. uthi Eloi Eloi lama sabachthani ungishiyela Oh, hallelujah. Hallelujah.
lithi ke ngenkathi asho njalo laba nabebala bathi mphelele ubisu Eliya akesibona ukuthi Eliya utakuta atomehlisa yini. Jehova makambheka abheka isono zethu akasakwazi ukumbona lo endodana yakhe ngoba isono zethu samboza. Wathi makabheka uNkulunkulu wathi wamuphi la sambona umfulathela
minyaka lezayo ngitokushumayela ngelive lesihlanu eJesu alikhuluma esiphambanweni lesithola lapha encwadini kaJohane 19 evesini ka-28 lithi ngaleso sikhathi besathi ukuthi konke sekuphelele ukuze kugcwaliseke umbhalo wathi ngomini besabathile konke ihlupha ngoba sayibonile kulimala besakubonile besakakhalile sekwendekile konke kodwa manje lesikhathi lesi senguye lesiphambano nebantu labasemateni bahlele uthi ngomile ngalesikhathi athi ngomile bayathitheka bona bamniketa lofinikela bamniketa wona kodwa yena ngaphakathi akawomelanga labamniketa kona uthi ubheka umhlaba uvudukile womile uthi ubheka amabandla futhi avudukile womile noma sasiwashima solobona hlebe uthi ngomile wena bamniketa lokunye kodwa yena Nkosi yami ukhalela laba lababonayo Amen bazalwane Luhlaza besathi kwakhe konke ematini besokubhekene naye kodwa uyakhala bebangeke bamniketela kuthina ngoKristu labe kathi bakenza bebangeke bamphelela kufunayo nalabo manje bamnika bona base bayathitheka nabo ngoba yena umthombo lohlala ngobona bamniketela uyafanele kodwa yena umthombo umthombo nathi sikulenza kanye nemakhala asibhomile uthi hayi nanoma semasana nanoma nengathi sayishoda emtimbeni kodwa ugcwalisa ngamoya usima sewugcwalisile ngamoya bese uyadlulisela kulabantu abajabulile namhlanje Mabanda omile solumalo mkhaya Mabanda omile kanathule Bakula wanini Labanye bayafight Bafight lama position Omile umhlaba My Jesus. Hallelujah. Imithele mina ngayinakuthula inkinga moya lagwela uke makama My God. Hey, Omile umhlaba hey, Nkosi yami. Usingomile Bengeke yini Bola matalela umoya ngcwele namhlanje ukuba kube kulomoya lohlala ukhophoza empilweni yakho Jesus. ngoba simishe kule ndawo ungahlangana ukuthi sibantu bakwazi singathi kuhlobo kodwa hayi kubusinga ngomile My God. imfula dzana yadina kuna imfula dzana yadina kuna mabadleni yinabo abantu babulalana yonke lendzawo usiyamaphalamende bayabulala nabantu ithi umhlaba womile ugcwalisise umhlaba bantu bafuna moya lagcwele neyakasilamulela
uthembekile. Ayesambeni bazalwane. Simfuneni umoya omgcwele. Simfuna kusayizi. Amen bazalwane. Sithi umoya omgcwele ukuthi sibe in the mighty name of Jesus. Jesus. Hallelujah. Oh my Lord. Uthi wamine. Finita. Anti David tuwe mahubo. Uchene ngizela. Yona yomelamazi. Anti kanjalo ke. Umphefumulo wami. Womenewe. Anti Jesu. Lowo lothandayo. Ukusemva kwami. Akasithele. Athabathe sakhe isiphampa. Khona esiswini sakhe uyawugobhoza imifula yamanzi. Amanzi ngenkathi athi ngomile bacabanga njengelive, bacabanga amanzi. Bathi ake simlaye simnike nokubaba. Kanti yena uthi ngingakafi, ngisengakafi, ngomele wena nawe ungene. Wathi ngomile ngifumene ntambama. And welcome a man of God. Jesus. Asakale juluka ngephala. Nine ni right nine ngempona. Anifa lento lenifayo. Uyabona nganifa lenifa bo. Nami ngabe njengami. Ngabe ngahembesela yale. Ay basalwane. Angisuye nothatha kuleli sebane. Izawole. Lembuyo namhlanje. Allow me to pama. Ngwetha. Pastor Kapu. Let us get our hands. Let's get our Jesus. John chapter 19 verse 30. John chapter 19 verse 30. Wathi kube alemukele leli wayini Jesu wase uthi kuphelele. Wagebisa inhloko yakhe wakhulula umoya wakhe wafa. Glory to Jesus. Mukela lo wayini ke bazalwane Jesu uthi kuphelele. Glory to God. Hallelujah. Ngibona bazalwane kupheleliswa tonke tipo. Yabona nje makathi Jesu uphelele. Kude lokusela amanye ama version athi it is accomplished. Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. It is accomplished. Kuphelele bazalwane akusalanga lutho. My God. Glory to Jesus. Hallelujah. Bazalwane
Ngiyalibona lahambo ngiyayibona imithandazo eGetsemane. Ngiyabona konke langidlule kuko Jesu. Inkalama sayifika nathi sekuphelele bazalwane. Bese kuthi angeke self reflection indibuke laphuma khona. Jesus. Ngiyalibona lebandla mfundisi ngiyadibona tingceku lebetothanayo umlilo nadotilapha entabeni yekhanda ngiyabheka ngiyabuka uthi kuphelele. Kuneliphuzu bazalwane lengingafuni lisale ngicela nisonzele ngalapha esithini yami nisonzele ngala emva kwami. Uyabona umuntu akafi ungakabi nema-dysfunctions engadini yakhe. Noma bathi ubulawe kugula naba-check-a bodokotela babuka ingadi ukuthi ubulawe yini. Kunalehlobo lema-germs lemali bengadini uvele ufe iphelelwa iveni. Kanti nayo ingacitheka kakhulu yafa. Uyaphuma bazalwane eJerusalem uyahamba uyakhona endaweni yekhanda ufuna ukuthi nikulandzele nihambe nami. Sonzelani bese sonzelani. Ngifuna nibuke lento lebeyenteka kulomgwaqo athi umhlabeleli noma iyeGolgotha wena hamba nami. Uyaphuma Jesu ayamshaya ngiyachitheka igazi ayamshaya ngiyachitheka igazi bahamba kuyo ayamshaya ngiyachitheka uyavuka ngiyachitheka igazi bahamba nayo ngiyachitheka umila bahamba basizela bayapethela ngiyachitheka bayapethela ngiyachitheka wathi ngachitheka wathi kuphelele. Yes.
Glory to Jesus. Kunomlilo. Glory to Jesus. Luke 23 verse 46. uJesu wamemeza nezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami eseshilo lokho wafa. Baba esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. Jesus. Lithi wabese uyafa. Glory to Jesus. Kanti ongubani lo nkulunkulu esikhuluma naye namuhla? Lithi nami iBhayibheli uma ayakuzalwa lithi kuphuma simemetelo qha. Uma kuphuma simemetelo kuthiwa akubulalwe bonke abantwana bebafana vele. Glory to Jesus. Lithi kusaphuma leso simemetelo lithi bayabulalwa abantwana bebafana bonke. Wabese uyasala yena uyasitha. Sathi ungubani lo nkulunkulu esikhuluma ngaye namhlanje? Ngoba bazalwane ayikho insindiso ngaphandle kwekusindiswa. Okusho ukuthi akekho umuntu lo ngasindisa abantu akakazange wasinda yena. Okusho ukuthi insindiso kwamele iqale kuqala yefikane kuwe. Kungaba uma kwebulalwa abantwana bonke lithi nami iBhayibheli wabese uyasala uyahamba uyasitha. Lithi masifika la uthi Baba esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. Kanti uthini Jesu? Bazalwane akekho umuntu ongabulala uJesu. Kungaba uma ethi Baba esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. Wayenzela ukuthi uma sekufane nyama ihamba yonke nethuneni. Ngoba Jesu bazalwane akayona inyama. But Jesu ungumoya. Kungakathi Baba esandleni sakho ngiyawuthatha umoya wami ubeka kuwe ukuze uthi kwegwaliseka wonke umpha. Lithi nami iBhayibheli after sekaqedile ukubeka umoya wakhe lithi waphelisa ikhanda lakhe wabese uyafa. Ngoba kanene mntwana sekhaya uJesu akafanga but inyama yakhe ngiyabethelwa ngiyafika ekufeni. Lithi Baba esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. Lithi wabese uyafa. Ngoba alikho bazalwane ithuna lebele yakwazi ukugcina Jesu. But likhona ithuna ekwazi ukugcina inyama yaJesu. Kungaba after sekaqedile ukubeka umoya wakhe lithi umzimba wakhe wabese uyafa. Kungaba umzimba wakhe sekafika sebawufake ethuneni lithi umoya wakhe asuka abuyela emzimbeni. Lithi ithuna labese liyavuleka liyavuleka alikwazi ukubamba umoya. Akekho bazalwane umuntu longabulala Jesu but bakhona abantu abangayibulala inyama. My God. Hallelujah. Uthi Baba esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. Enqondo yakho makathabethe awumphanga umuthi. Bathi into zophinde uyithathe. Bazalwane uJesu angayekelanga inyama yakhe ethuneni. Uthi kwakuyofana namakhosi onke sasingeke size simkhonze ngoba besinoba singawathi la madla lakakiya
ngoba bazalwane uma sekafika thunani abantu bebayakhona bayabomphatha bathi wena wasifela wena bebaya uyakhona bayabamthulisa bebaya uhlala njalo baqansela ithuna lakhe kungaba uNkulunkulu wabese wehlisa moya wakhe ukuba aphulule inyama yakhe. Beka ntawufana na TB Joshua. Uthi la bethuneni mabaya khona bafike bahlambe. Beka namhla lithuna la TB Joshua nema security gadziwe nema security. Uthe ngiyawubeka umoya wami. Wagebisa ikhanda Yebo. asibuye la makasuka bamfundisi lithi wavele kwabamnyama izwe lonke ilanga lafipha ngathi nalo laphulu lathi ngiyakumbheka kanjani umntani wami yedwa ngoba yena lolofahu uyilangane lithi bema athi awufile uyabazalwane uyazahla sambeni kahle sonke uyanda futhi uyanda babami buya cuma kahle cuma buya sho angithi lethi phamba shifta bengasoni kana shifta sikule phela siyalema sibetheliwe buya Jesus. Lithi ngala kulesihlelesi ngala kulesihlelesi lesilelesi ngolothe sithi akehle asehlisi lithi kwathanga khwababa lahlala phezulu kwanesiphaphelo sakhe lolo laphakathi usugebisa ikhanda nemaso kulesiphambano lahlala lanhloko lakhala lasweni lapopolota lizwe athi ngiyabona seliphathana itiphatha lo wangala wase watifela lokufa kona bantu lababili akufani ngoba lo akayi la ngiyakhona lo ayafani lo sewulungiselwe iparadise lekayawuphela kulo namuhla bazalwane hambani nami sebafile bobabili ngithi yedwa lendvuna emasotsha yaqala ngala iphethe hamla yafika yaphula tinyawo mayifika la kulolo laphakathi yathi nduna hamba kulo fika kulo yaphula tinyawo kanti umprofeti abeseprofeti athi bheka izinja zimbani kodwa asiphulanga nalelodwa amathambo ami wathi ngihlolwa ngehamu
wabuya umkhonto hayi abazama nthathu eJesu wabhudozwa hayi mana Jesu abazama nthathu bengadlathwa akudlalwa amahlabana lithi wabhudozwa Amen. uthithile kancane mfundisi lebela benenkinga yelizwe lithi azange kuphume nje igazi kodwa kwaphuma amanzi ngoba wayeshilo ukuthi mina ngingamanzi okuphila. Oh my God, lithi lamanzi makaprayer ahlula ngasesweni lalendlovu Jesus. asikayibona naye ibamba isanti ngithelwa yini ayithi yadlula lizwe lavela lavuleke kwenzeka njengaleya ndoda yendlela bengabanzelwano nasemfeni wakhe usalemandla baba ngasambeni bazalwane sekulate emva kwalokho ithi kulapho baqala khona nembala uphendodana kaNkulunkulu sekhulumile mfundisi le thempelini basuka khona wavele kwatsabuka i-decoration yapho usuke etuke yatsabuka yaphasi bamba wemazalwane nesibona lesakhiwo sethu sikanjani sithi igaba tintathu angithi bazalwane nalapha ethempelini bekunjalo bekunenzawo ye-congregation sekunenzawo yokushumayela nekuwela bufakazi konke sekunenzawo lengcwele bo le building yona yayingcwele kunenzawo lengcwele kwaba nenzawo lengcwele kwaba nalengcwele ngcwele belengcwele ngcwele bekungangeni noma bani bekungena umpriest lekayatoyenda umhlatshelo nakhona makayongena khona abefaswa ngeliketani faswa nanyewe ngeliketani angene kule ndzawo aphethe leyo mvana yomhlanje enemhlatshelo enzaweni legcwele la kungangeni umuntu khona la bekunesibane lesibane lesingaqishi lesinetinzi leti 7 lithi ke iBhayibheli ngingathi nompriest lo mhlatshelo bebahle badonsa bamba mfundisi bamba umfundisi wona mhlatshelo bebathi ukuthi bapriest mabangena phakathi mabangasingcwele nabo bayafa bafele khona mabafile kude lekataphela bakho ngoba mawungena ungasingcwele nawe uyafa so ngingathi namhlatshelo bebahle badonsa beve ukuthi usaphila ngoba donsa lenyawo liyemuva makaphila utandonsa liyephambili wakho okay Jesus. Amen. lithi kodwa ngalelo suku lolo kwathe kwangabona muntu kuphakathi endaweni engcwele Jesus. wavuleleka bonke abantu asisadzinge kuya kumpriest asisadzinge kuya netilwane sesitiyela mathuba sithi ngosi nami mina ngiyisona bamba-ke lithi wabe sewuyabuya uJohane nalomfundzi lebathe Jesu phela ndodana nami ungama ngame naye indodana Amen. baya lokhulumisana netikhulu basicela isidumbu sikaJesu Hallelujah. basehlisa Amen. mabaqeda kusehlisa ngoba nenkinga yesithungu lo muntu owehliswayo akanalo ithuna Amen. Yeah.
lithi nelithuna lakhe labolekwa. Yabona ke masikuboleka nomathuba. Funa wathi ukuthi njengoba ngiliboleka ngisatoliletha. Amen. Bayiboleka tu. Bamfaka. Kuthiwa belingakake lingena umuntu. Bathi umuntu mangena phakathi ethuneni. Bafike walala. Makalala. Mase kulihumushe kahle walifunza kahle. Lithi day number 2 wabe sekuyadlula. Wayale phathini berejoice wakhona. Kuthiwa inqobile ekaDavid. Wathi makangena ngelakhe igasi. Aphethe igasi lakhe. Igasi enamandla enkopozayo. Esusa izono zezwe. Ebalekisa uSathane. Amen. Wo. Wafike wathatha uthuleni. Wabuye walala. Alala asenekuhluphuleni. Nelithuna nalo. Yathi asake isibone ke lokho. Nathi asamfuna. Lamphethela waphuma. Amen. Leyo siyobe sesiphatha Sunday. Amen. Sesikhuluma ukuthi kunjani ukuvuka kwakhe. Tendeleke umusa kusasa. Ube khona. Amen. Siyabe sidla iphasika kusasa. Hallelujah. Siyabe sidla iHoly Communion. Sidlo senkosi. Amen. Zambaba. Lekathi Jesu makasifundisa ihlala phakathi kwabamsolini. Lekathi Jesu makasifundisa asikwendeni njalo uma simkhumbulile. Lenkonzo ke lesiyo le isikhumbuzo salokwendeka. Hallelujah. Praise be to Jesus. Hallelujah. Thatha lo mzuzu bazalwane ngiyabonga kakhulu. Kini nonke bekhona lana nenkonzo yaba impumelelo. Vele silathi ngizidlile ayisini abafundisi futhi. Ayisini ngimi. Amen. Ma vele kunemuntu ekumele nimbethele. Sekuyawuba. Praise be to Jesus. Ngiyaxolisa kundlela isikhathi ngiyofika ebusuku kakhulu namuhla. Ngifuna ama testimonials. Sengidawuvele ngibe khona ke ukuthi bafone usibeka khona inesontweni. Uyabona mayicha ukuthi uyangena la. Sekasishawuke ngalesikhathi. Sewutawuvele ufonele umfundisi umkhulu. Futhi amfundisi ukuthi bekhona yini. Ngabe sengiyasho. Zabe kakhona. Praise be to Jesus. Siyabonga kakhulu bafundisi. Kwamathi uNkulunkulu angena bebona nyalo sengalala. Sekukahle. Sengalala.